Reflectomy. Guku gutakire mundu inako. Nindi nako nitirarekonda honokeire hanini. But the problem nako ri ni gukorwo ati kagerego ri ni ka affect mundu miariria, especially high pitch. Koina nona ndo mainaga kaigwa mundu aina high speed ona ruga imwe tari tugetari tabaru yari ni mahuthagira karimi kau muno kana cio mati ukaigwa mundu akore leu mundu murenge karimi ri ndangihota high pitch na ni ugwati ona gatigio ni kurengwo no andu magiro ni kumenya atiriri in the 1950s 1960s riria kanjirie kurengwo ri ugi wa andu aitu wakinyite hau no ni mari na idea ni kagiragia ringi mundu ni kaitaga mundu but actually kiria giitaga mundu ri ni ngai ngiciena hau thutha the adenoids na ici tonsils icio kaingi nicio ciitaga no riu matirahota ugi wa kumenya ki riu ngiona mundu karimi urarengwo ri ningi ni mundu ugi riu utari urakinya up to date no ngiaria na ndagitari ametagwo ENT ear nose and throat specialist matirikomendaga aca karimi kagirwo ni gutiganwo nako nao hari muthikiririo urorio horo wa haria tiga kirimi tuhetaga retropharyngeal space ri hatiagirwo ni gukorwo indo nyingi tiga one mundu athamia kanua ri he handu haha iguru wa kanua hako he homo the hard palate hau gatagati ga kanua na hau thutha ri ni gwanjagia the soft palate newe harurukite gakinya hau riu tureta retropharyngeal space na hau ri ni mumero karakara haria wonaga warora ri hagirwo ni gukorwo na ngai mundu utari warutwo ngai tonsils na hiana ta grapes ciagirwo ko mwena na mwena na itiagirwo ko ciene na itiagirwo ko na mahira na itiagirwo ko ciendune kaigi korwo ci just sitting there ciana ine cimachite uria ngothi hana very good ni kuri riu na mundu ucio ri ni kuri mundu ngika wone trachea ki mukoroko rugi kia mumero gikiambatira hanini gigacoka beyond that hatiri kindu kingi kiagirwo ni gukorwo hau so angikoo ni arona kindu ri ni agirwo ni gukorwo agithie thibitari acekona ko ndarao ni should not question the good thing na the basic principle ria twagwo ni gukorwo tugita andu aitu ri ungirora kindu wone gitironeka kino mutiga gwiciria ucio tu wira waku kwi mundu thomeire wira wake arore bie thibitari yo hakuhi ucekwo Sheshe ni hakuhi nawe.